Aménétchiagbé. Meto ndina no vivevio ko le dijipe plepe sia. Ewobe endo le do plakache mi fifi kudo nufiofio do nchi. Mijibe mi abio Togbe ga Amenetsiagbe. Be nukenyi mawu. Nukenyi evio. Ye nukenyi gbogbo kokoyo. Mijibe ne kone nebe nuanchi na mi ne mi ate sende gome. Do egbea nufiofio do le yeji le Facebook kudo TikTok be no ojia mi gbaba le sende pe gome. Ta mijibe ne kone nebe nuanchi na mi lo. Togbe enyayewa. Yo medo Amenetsiagbe ne no vive yo kata le hige kone aji. Bia mi do da gbonye le mdi a gbenye kuda evidam. Benusia nu ike la nyigba aji a mi amegbeto me ocho. Tanusia nu yo ogbone cho mi ame. Nou kata megblone ne ma mi amegbeto ami la be ekho. Ne gbogbo o pete. Ada mi nye gbogbo vo, enye gbogbo nye o amegbeto pe wana unchi do. Ye ogona be ame yenye nuato, mi ame nchi la amegbeto blibola, yenye nuato. Evi keleme nana be odona nusea yenye miape ehu ye gbogbo kokwe keleme ha yenye agbe gbogbo ikele miame yenye gbogbo kokwe ntila yenye eto elabe ye kari ye le mi obete popi afi o tele move ye ta nenye be gbogbo edole mela ezunu kuku ne tototo gede via mela etoa etina mavo yenye hu ne ma hu me dolele genodo ye nu bagbe vi yo le nyabo hu me ana wo jididi poto yenye le na do yenye evi ne vi o le do ale yi na chi jojojo ya ke ntila jana ntila ikenye eto ehua yenye vi gbogbo ikele miame yemi le zozom le gbogbo nye ya yenye gbogbo kokoya ela benuka ye na bena mizu na me mi lagbe ye na be mi le agbe yeta eto evi ple gbogbo kokoya yeta zigede nenye be mi atogbo wa wona de ola ogbona zigede be enunu adokpo toji meglina mi amegbe toba mlima enu ameton wonye ntila ehu ple gbogbo yenye eto evi ple gbogbo enunu adokpo toji meglina ta ne problem va adokpo ta de kanjia nu ike do je agli yenye dolele yo vana na mi ape ntila o ple miape lamo kata yenye enufefia alonu ike amlimana menya yenye enumao yeta ne gbodo vane mutila kwa ehua de kande kemele wante wawo ne gbodo vane mutila nde kemele ke gbogbo alante wawo kake obe dunusela jagbagba na sola negbenya sofia ko evola ta ne force gada negbenya soko ha evi gbogbo ya wa kwasi abokame no iye ta mi amagbeto wa de po mi we eta so de mi ave ta vado fi vanye fi yenya tisoga yenye nu yi ko Egypt to onye family mai ko subona yenye mi amagbeto atisoga akpobe chole fi eva ye leki elewa ameton eta yezo vayi abo ameveo yenye ta atisoga jesia menye Kristo to
wobe nu onyo o le ko bo kla yesu ati so ganchi vo ati so ga imi atogbo akpobe gunoro ona de o no atrovoro ko wo de me agbeto ba mli ma agbeto ota menye ati so ga ma yoko o gbobo ka yesu de nja menye yenye numo yenye nu ike mejibe maga so ne be bia imi bia ma magokwe na mi benimi azore ji mi apagbe ano le kiki amen.